Dame i gospodo, ljubitelji borilačkih sportova, dobrodošli na drugi MMA event u organizaciji grappling kluba Maximus pod nazivom Prelog Open. Da vas čujemo malo na pljesak za sve nas koji smo se okupili ovdje. Pred vama večeras 20 neustrašivih boraca pokazat će svoje vještine. 10 profesionalnih MMA borbi. Večeras će borci za vas pokazati znanje, moć, snagu, neustrašivost i želju za pobjedom. Pred vama je petorica domaćih boraca: Dario Posavec, Goran Hadžić, Jasmin Ilijaš, Patrik Kalec i Dejan Vuk. Za početak u ime organizatora hvala sponzorima. To su Grad Prelog, Studio M, Diskoteka Maraton, Silab Čakovec, Kafe Bar Phoenix, Ekon Prelog, Klima LS, Fitness Inn, Street Bar Prelog, Kafe Bar Eden, City Bar Prelog, OPG Perković, Bar Video, Međimurje Metali, Kafe Bar Forum, Unibike, Gosarić Parketi, Jamnica, Seniko Zagreb, Dego Promet Donji Kraljevec, Izdal Promet Kanižaj, Mobiland Prelog, Arter Pero Dolmont Goričan, Trattoria Rosa Barok, Pekara Klas i Dega Pjenusti. Svima njima veliko hvala, a za početak pozvat ćemo predstavnika glavnog sponzora, gradonačelnika grada Preloga, gospodina Ljubomira Kolareka, koji će nam se pridružiti ovdje u ringu i pozdraviti vas sa nekoliko rečenica na pljesak iza njega. Zahvala gradonačelniku Preloga, gospodinu Ljubomiru Kolareku, a vrijeme je, poštovani posjetitelji, da krenemo. Ime za prvu borbu u večeri. Pozvat ćemo borce u ring. U plavi kut stiže 18-godišnjak, 175 cm visok, sa 77 kg. Jedna pobjeda i 2 poraza u profesionalnim mečevima. 9 amaterskih mečeva iz kluba KSP Nokaut Virovitica. U plavi kut Nino Sljepčević. U plavi kut stigao nam je Nino Sljepčević, njihov protivnik stiže u crveni kut, 18-godišnjak, 185 cm visok, 77 kg težak, 3 pobjede i 2 poraza u amaterskom MMA iz kluba UFK Bank Zagreb, Nikola Dukčić. Non stare